Toskabusyo mwanchu murigeria ekerori birera rya gisiasa rigendrete kwenekiwa himense itukori rero nigo mukonyi bumurai bwense Kithure Kindiki sokire na kuigerera emeroberio ya magendro yumurai bwense gakwana kurwa sensemo ya Chebuye county ya Bomet asacha kemeroberio ya magendro Kindiki nigo ainekia obwagachi bwegetange kiereri kurwa sensemo ya Suswa wika sensemo ya Malaba. Nanyana bo nigo Kindiki arakanire kuba mochia bamereria be serikali asekerianga hegati yabo amagendero tayo baikeranite ekeraba ngabisi na igo kubagania komomurai bwense chingaki chinyororo iri guikerania emeroberi yaye emikirano Morikito Linet Kemunto no robotirwa Ritsukoria rero kurwensemo ya Chebunyo county ya Bomet Omukonyi b'omurai bwense Professor Kithure Kindiki karena barayibande egati yabo omurai b'abasubati ase county yo omusubati Linet Chepkorir Toto nigara emeroberio ao ya magendrero egati yabo obwagati webara asensemeyo Gokwano nerombe ya amenye nsemeyo nigaba bore amenye bensemeyo komo omurai bwense chingaki chingororo eryo goikirania amagendrero ao egati yabo obwagati bwegetange kereri korwensemo ya Suswa otamboka gusi oika Kisumu na Malaba asaenekia ogocha kwa omurai bwense ya Buganda Museveni Korie Jumamosi ikeye eryo gochakia obwagati bwegetange kyo bakobwatirana n'omurai bwense William Ruto. Mwachane na rais. Wacha rais atengeneze Kenya. Kesho ile ambayo ilikuwa mapale Suswa. Rais anaanza ujenzi wake kesho. Ndio itoke hapo Suswa, ingie Narok, ingie Bomet, Nyamira, Kisumu. Na ikifika Kisumu yende Malaba. Jumamosi rais wa Kenya William Ruto na mwenzake wa Uganda Yoweri Museveni watakuwa Kisumu. Kwa hiyo maneno ya reli niseme Kindiki nigarorekana ko mwanekera oyo kabeiro mokonyi b'omurai bwense rigatsigashawa asekerianga nigasundogete kirasi ekerarenga abisi na gosinywa ko bakorera abananchi amagenderero na rikariaye komuchayo murai bwense William Ruto. Wengine walipewa kasi ya kumsaidia wakashindwa. Badala ya kukuja hapa Bomet kama vile fireman amekuja kwa mambo ya soko, kwa mambo ya barabara, wao hawakonyanga hapa. Kazi yao ilikuwa kudharau rais na kuchochea wananchi, kwa sababu nchi ilikuwa na matatizo ya kiuchumi, kuchochea wananchi ati hakuna kazi inaendelea. Saa hii wakiulizwa ile siku walikuwa ofisi walifanyia nini, mradi mmoja walileta Bomet awasemi. Kazi yao ni kutusi rais. Kindiki oyororekana gotirwa n'obororo nigo maisomarore abamocha egati yabare bakomoroko murai bwense William Ruto buno murai one term korengana na Kindiki omurai onde bwense tayo otabwate getone ekemwamu. You must treat President Ruto as president. Bona wakuambia Uhuru Kenyatta one term. Bona wakuambia Mwai Kibaki one term. Niseme Yaani kuna rais umekuwa naye ambaye ni perfect hii dunia. Si rais ni mwanadamu kama sisi. Nonyanigo niga babori abamerera bya serikali kobeka kioreri emeroberio yabo babwate gocha saba Kenya rikario konya ko mwaka tobe omurai bwense. Badala ya kusema sera yenu mumetumia muda wenu wote kutukana, kudharau na kudhalilisha rais wa taifa la Kenya. Mimi nawauliza hivi, before you start demanding for President Ruto to act presidential, have you treated him in a presidential manner? Aya niga gocha ekero chinsasa cia mang'ana chigenderete kwene kiwa gati omurai bwense amuna bamerera be serikali egento kigenderete kobatiga bakenya imeyege sunte mbamanye kyo barakwane mwabitutam Ensoko TV ninche Linet Kemunto.